Ibrahim Nabi Fiha ayah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Quzay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Kalib bin Fihrin bin Malik bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Muza bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, dan pihak ibu Aminah Wahab Abdul Manaf Zurrah Kilab. Serta Nabi merupakan penutup segala rasul atau nabi. Nabi dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah pada 12 Rabiul Awal malam Senin, dan ayahnya yang bernama Abdullah dan kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayahnya telah wafat semenjak 6 bulan dalam kandungan ibunda tercinta Siti Aminah. Peristiwa sangat dahsyat saat kelahiran Nabi Muhammad. Yang pertama, seluruh isi langit dan bumi ikut gembira menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, orang yang pertama sekali gembiranya itu pamannya Abu Lahab. Saking gembiranya Abu Lahab mengikut kedatangan keponakan yang tercinta, sehingga beliau memerdekakan seorang budak, sehingga Abu Lahab dapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diringankan azab kubur pada malam lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.